Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anto aro kini kilong ki khubor bamta kasngi menta kasngi kade ka benta ba khatdo jangga dorbar mang tingka jangga ying dorbar thawan ka jila kabadan hendri phongut ki MLA bon ki bill ne ki an ro badai ban pas hatu hadu kanu ka sarkar kala ban pas Hoot ki andro ki badon kamban yo jing menjur na kaying baro kawe na kabenta kabit kabiang jugi pat kajila don pat ki andro ki bamla ban menjur na markan kta ya kajila khamtam ya ki pat ba kumju wat ki seng bhalang ki bami ban persya kum ka seng KSU kablawan tur shing dorbar thawan jung kamang tingka kabrang yat menta ha ka khadwe turik ulber Kibil kibadang day banyo jing menjur na ka Ying baro kawai kadai ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Amendment Bill Arhajar Arpsan. Ya ka andro MSIPF kadai kamat ka bakrut ya ki samla puli ba kilami banyaki persya ba ka sarkar jila kamdai banyo jing menjur na ki MLA. Don ki sengsan perthairu ki ba persya ya kini ha ka bakira ha ka ying dorbar thawan jung kamang tingka. Banyakran kum kaseng Voice of the People Party kat ba kiwi pat kiseng san perthai ki kershan. Menta ka syong ha ka jing start jung ka sarkar jila ki badon ha ka liang sunshar ba kilayo jing menjur namar ki bon pan. Kat ba ki MLA ka liang persya ki don tang kendiat Kongres tang uba Roni Vilingdo lan nangta ka TMC balayalam do Dr. Mukul Sangma bad ka VPP balayalam do ba Arden Melabasayoman. Kiwe ki bill ki ban pas ki long ka Meghalaya Good and Services Tax Amendment Bill Arhajar Arpsan. Ngilaya kren wong nam ya ilaj hendai struktur hi nangkong ke akriten ke ima slak sosial khai lupa mata asisten mipa ti kata syukuran berbeli tin te angkum kalong kamdai ke besok dan ngongin sania akan 100%. Jadi jenla dak soto ya kata beli naduk kong tem sim ke consultation suate banyak cakmat. Dalam soto bagani Ilat genti ya kebangin habanya Andrei kum kalong long ba ni haban ni som ni ter kum bersih. Aku yang sakon perkat jana ini kadang. Jadi ngim puak hidup ba sarkar bende ke kebor ke pemerintah Andrei haban sampu ke soto. malam pion Kadang orang saban soto pagkaseng idon ng sesyon ban perkat ni sele Andrei. Pihak ban bu jekri lang itu ki minister kasih. Gemele kasih gile yu lo kakak. Ngingi pak ate ki makin long ginong thoan. Ki thau ki an banyadam ki an banda. Ki ban long sai ke. Dan kalian dusteng la kalong mundur ni sesyon perkat ngim ong ba ibam jekru kakam. Ni ka pen ila jong jelok ba ajong il ajing tho Andrei. Kebi penduk tersingi sukaram sai im hon satia. pipan juga Kamram jeng sarkar bangi ngi ai ke jeng tho song sarkar masukut ka ketien te ngi usap ya keren ketien Hi ka government kang gumni. Bangilai keren ya isi pun mari di jingdunga hi di kendon ki beber jong ka. Iki ong yo rai kini amendment ban include ya ka. Dan transfer ini ong kampat long kadang duna pala kita ka amendment. Kam ajing motoi ru yang ingin markani kalong investor friendly kam long beneficial ki ba. Jadi ngilai theri wi anti ong bengin se syong se keren na kabataban amen ni kini ban pensai su si ba ban penso si ba. Di nalor nang taru nilai keren ru kilai ong ba suah bengin free migi rules suah bengin amen susu kini habo dorbar senrai ngi sakot di seng halang baro boper di stakeholders nadu kinong elam snong kinong elam hima di traditional head si baro ndre ngi ong bepet ngite gibangi i ka jingtho kini ka an di kalong ka an ya jakor ngi palla ban pediang hadu menta ndre ya kata ka jing ong ka jung piru bopin sakot ni su pediang nomor bidang ong tangka ketin ngi pal i officially de ka sarkar ka assure ngi ban khot de kata kat hadu berpoi kata kapor kan hadu ka sarkar kala peti saya kam ngi tingin pat hun hadu mentai kini ka bot on hol hi ben abiyan ben Andrei soto hi kidon ka not ki nambar jong ki population sa khadu song hu se ai hu se tingi soto pat ki kwa ban keren hak kan perwo sepero ki MLA kasih napo garidum ni bring ni tra perwo lagi don ka jingit kli ka basai bobet bat ki kwa ampun hun yo pai ba ulan jiet ka so ski ki given ong tang wi kintir don kam persenge swa Gidong kam ke jing itir ke jing etai
hot siang terwa jaga taru ban ong ba kita ki amendment ban soban unsur khot kit sang balang repair unsur khot tersinjuk unsur sunam international institution repair banyak ter banyak tai ban ajmut andai apa tu gili agni beli belum kimlang kita ki state udah berok Staba pelong ni gup kaseng bangi iba kan ka ani pelong benko ka bangi kuat man pencana. Ni ibah tu entah kini kisah. Dru phomot ki amali. Ke jing tho ka kaseng ka ha ka ai ki lo jabot ko. Jika syong sa ka khaki ha so pisuk tu ka bukan. Itu kastan ni Mas nduk ni nduk shade na nduk ba arjan ap sa ki pas ki. Kasabda khampat yunu ki state pada rokat. Kasuya itu. Milngo orwa ki ke emle kasi juni ko ya pelong ai ap sa ro. Kayak itu. Bangtang publik dumindo kembu ikan ni. Asal depan sim gini tadi opinion ko. Per. Dalaban ajmut manda. Jaga an tapa pak na bakendang jitang ko. Hari mentagi persang warak teman-teman ikren ombakan pen like kita ka ong ban belumar pai bang sepanjang day tengku di atradi ko don pa ke perasaan. Hari ngasoon ang watang ka principal ako. Tabun ba jengko. dalam Bot on hold. Hik na biyang. Ada episode tu ni kita nak not kita nambar jumpi okey sensa. Kaduk song mai pu se ai pu se. Tinggi sutu pat kuat man keren. Hak kan kerwo. Sebero tu ki MLA kasih. Napok garidum nyuk bring nyuk ter berkuat. Lagi don ke jingit kli. Ke basai, bobek. Bat ki kuat ampun ya pai ba ulah jiat ke song ski itu. Keben om tang weekend dia don kam man persenge swa. Gidung don kam ke jingit ter ke jingit tai. Hot siam terwa jaga taru ban ong ba kita ki amendment ban soban unsur khot kit sang balang repair unsur khot tersinjuk unsur sunam international institution repair banyak ter banyak tai ban ajmut andai apa tu gili agni beli belum kimlang kita ki state udah berok Staba pelong ni gup kaseng bangi iba kan ka ani pelong benko ka bangi kuat man pencana. Ni ibah tu entah kini kisah. Dru phomot ki amali. Ke jing tho ka kaseng ka ha ka ai ki lo jabot ko. Jika syong sa ka khaki ha so pisuk tu ka bukan. Itu kastan ni Mas nduk ni nduk shade na nduk ba arjan ap sa ki pas ki. Kasabda khampat yunu ki state pada rokat. Kasuya itu. Milngo orwa ki ke emle kasi juni ko ya pelong ai ap sa ro. Kayak itu. Bangtang publik dumindo kembu ikan ni. Asal depan sim gini tadi opinion ko. Per. Dalaban ajmut manda. Jaga an tapa pak na bakendang jitang ko. Hari mentagi persang warak teman-teman ikren ombakan pen like kita ka ong ban belumar pai bang sepanjang day tengku di atradi ko don pa ke perasaan. Hari ngasoon ang watang ka principal ako. Tabun ba jengko. dalam